Mnyama phakama. Qinisela mntomnyamekela ungaqinisela. Qinisela msholozikela ungaqinisela. Qinisela mbokotokela ungaqinisela. Qinisela yunti qinisela. Qinisela mfundhisikela ungaqinisela. Qinisela sodwa mkhonto qinisela. Amandla awethu phakathi ne-GNU Party, phakathi ne-Government of Law Unity Party. Comrades, ngibingelela nonke. Igama lami nguThulani wakwaShongwe, oyisekela la kaNobhala, u-Atazwana. Of umholi we-South Africa, the current president, Ubaba Jacob Zuma, uGedleyihlekisa. Anybody can dispute and say there's a president, but the president their country, they kuba ikhulumile kuzwakala. Ngifuna ukuthi uMatabela akababiza kabize zakhe kanje ezinganamabhasi ziyizela ke azizukuza kanje. La kukhona umuntu olove emsebenzini. La khona umuntu olove esikolweni. La khona umuntu ongasebenzi. La khona umuntu obonayo ukuthi izwe liyahamba ngoba kwathiza izinto. It can't be compared ukuthi uthatha ikhanti elizabalezwele ogogo bethu. For the sake ukuthi sabone lisipho ukuthi abambe isitulo sakhe sobuminister. Ukuze ifamily yakhe idle adayisa abantu. Siyasalunga kakhulu ma-comrades. Ama-comrades akithi wefaka itayera amakwishini. Ukuthi nje sithuna unqamalala ukuthi le sizoyilwa ngendlela e-right. Ngiyabona ama-comrades ajulukile angijulukanga. Comrades nisixolele. Sibuye court njengamanje. eMaritzburg. Besiyolwa impi yokuthi kuphinde kwathontwa futhi amanye amavoti ngaphakathi elegislature. So today umkhonto wenza into eyiningi kakhulu. Ngithunywa yi-ofisi kaPresident ukuthi akuzokhuluma nani mangiqeda ngiphuthume ngibuyele ku-negotiation because I can guarantee you namhlanje le meeting engiyoba nayo mangisuka la iyawo ilegislature phakathi ePietermaritzburg iyawo. But I want to say this in English. IEC, listen very carefully. Lalelisisiza IEC kulikanda. Namhlanje siza peaceful. Namhlanje siza peaceful. Angalela futhekele nzile futheke. Lento eyenziwayo ukuthi konke abavoti sibhekile sithule izone. Lalela asibolekile njengoba sila. Asibasoni indawo eyithule ukuthi siphelele balotshwale emalokishini njengoba sila. Kanti ukuthi if the majority party enamanamba amaningi, then we are fighting ourselves. Members are enough. We commit. Yes. Abantu bahambe batshontsha amavoti ngendlela esingayazi. Sathi thina kubona lo mthetho enhlalise ngawo legislature is very wrong. Wathi wona yiwona uwona. So sizosho ukuthi IEC today sizokwenzela ifavor size peacefully. Sizobuya futhi sizokubuza ukuthi wenze njani incwadi ezibhalele yona. Kukhona iphupho ezithi wayebe masha labantu kanti bane court case erunning. Lalela-ke uma uphumela ngaphandle kwe-South Africa makunje bayabona emazweni ukuthi kunenkinga eSouth Africa. Kanti bawuhlele endlini ababoni. Lokhu ma-comrades ngiyangigcizelela nikwenze sinemali singenamali sikwenze ngemihla ngemihla. Kuseduze la sizovala iSouth Africa yonke. Legislature uthola 14 yama-candidate we-ANC. Uqoshwe 8 aqoshwa umphakathi ngevoti lenu.
kanjani phethe bona ngifuna sikulungise lokuthi sinenkinga yabantu abamnyama abathanda lelu no racist lalele kahle sinenkinga yabantu abamnyama abantu ababona umlungu babona into ekumele isanda sakuyinto eqiniso ukuthi lalela wena uphethanga this country is mine wena kumele ufele kumina ukuthi la kumele ufake isandla sakho ngomlungu uma ufike eSwaziland la eduze la uyenkosini ufike ucela umhlabathi akunika usebenze la eSouth Africa hamba nabo mabele bathengisa la amaphoyisa akithi athula njalo ukuthi ayibuza ajenga abantu yacela ma-conference we are going to 2026 ngilaleleke kahle lapho baba the mistake yokuba ngiyiphunda kwethu asiyenzi ngoba singazi ukuthi ibangelwa yini we know ukuthi kukhona abathunyiwe nakithi phakathi ukuthi bazosiqhatha singahlangani singadili ama-parallel how come iphinde ivuka ivuswa ubani sithulwa yini ukuthi if ikomanda ukhoza mina naye singazwani sibone ukuthi siphethe abantu siyahluleka asehle akele omunye oright hayi mina sibone ukuthi akukhule umntibani kanti umntibani akasekho right if these two leaders sithanda lo wasithanda abehle bobabili we can't compromise ikhona we can't comrades we need amakhosi ukuthi aphakama abangumhlaba wawo ungabalala lento ebuyisele emuva uthi umhlaba wamakhosi nabantu babo namakhosazana futhi namhlanje sekulula ukuthi bobona inkosi iphele 5 rand kanjani inkosi labantu bathatha isithunzi somuntu omnyama basihlisele ezantsi ngayo yonke indlela so asilweni-ke bakhomrades ngevoti ka-2026 suthatha wonke umasipala o-Astedale futhi lapho asizukumele iy'khundla uyabona there was a question yokuthi abantu bathi no we need uNcamalala ukuthi stabilize i-leadership siyabona the top and changing ye-leadership iyasilimaza lalela la strategy santo omdala sihle kanjani nobody onemali can go and buy unobhala or buy u-DSG or buy u-chairman because we know ukuthi angeke ahlale lezo zitulu akusole sakhe into abangayiboni ukuthi umsebenzi walelo office uyaqhubeka so ningadumali bakubona the changes zaba-leadership kungathusi lokho into engashintsha is the position but umuntu siyamshintsha ukuze singathengeki what the leadership is doing is to give value umuntu ukuthi angathengeki uthenge ukhumalo ngihamba naye uthenge ukhumalo ngimkhokhela ihhotela mina ngimfake erumini ukuthi alale ngangilala mina ngena abantu erumini ngemali yami isikhathi eqiniso siyiso lesi-ke manje sathokhohlisa abantu ukuthi sithi uzolunga kalungu siphelile IEC sikunikeza only 2 yamamashi asele 2 yamamashi IEC sizoxoxa emva kwalokho yabona ngokuthento yazi today we didn't apply eMaritzburg for ukuthi soba nemashi kodwa amaphoyisa bekagcwele lapha angixakile lapha isoba amaphoyisa ne-interest emangazayo kumkhondo i-ANC ine-event eGoli bekunganamaphoyisa angithi bacabanga ukuthi yiphi ukuphuka sizogijima siphule amadolobha no ngeke siphule le dolobha yelethu sizolibusa next month comrades ngicabanga ukuthi nibonile inahawu nibonile nekhosathi iqala ngathi yanyakaza siyabona ukuthi lento yenzela amasiko sebaqalile-ke manje bayaqabana ekufuna kini we don't have enough capacity trained ukuthi yo-leader government unfortunately we are late because next month siyaphatha lelizwe ukuthi thina ayiqhubeke icase nina kodwa wesizwe ningihlazile ku-IEC sithi IEC sinobufakazi sinokuphelela sesifuna ukugcwalisela ekhasini le ebesikuyo bathi no akwazi ukuthi nikufake asikhulumele ngalo kuyakuphela
That is why I will provide their case. I think over Snamakwan. Their case is in Funa ear criminal because we don't pay them over Zela. I put my vote back. To put a revolt. To put a friend in the country. Over Sinawama and the number, a number. Elis, we don't go over to Elis, we don't Elis, don't go away. Elis, Elis, Elis,